ibi n'ibindi nibwanyuma yo kushanga ngo tubari kubafaho kandi uwo mugomborora na munonga yakitura nibinji cyeko mu mubaro babino buremo mu cyuruhura munonga okukira kutiyamba usanga nga district ninga nga government yitunira kakutukwataho kugira ngo ngiye kuko yatushutura twiho umurengo twatuminga katubuyambira kunyamba hamwe no gunayombekeraho tuburi gwanje cyane cyo kubaza kandi nabafoneraho kubasa kushitama kandi ngombeka permanent yanje no kufuna business yabase guma kunebera kuba imyaka n'indengo yonense muri ndinyini itako feri kutahabana ya corona netandika tinkasamwe rwaro kuraguza konka munyanyasi ayine doctor hari naje anti munyanyasi narwara ogo kayumba ni mugira anti niroko ndetero tujuma mfa kumira Ekerizia ni kanisa kulja chairman we gomborora yakitura nizo zabenizi bakwatiraho bitinkirebeka aba nabo ibintu bikisha byabakizamana government kuzuro muri ibyo tine Rwanda turatamukire turarabire nkuya uko kurebera mu kansara na nakagari akizire hato mu mwako ahano abaciruhura in women development Algeria ko murongo umuye go kurebango babasa kwatiraho abantu aba ubu bariko bahereza ebya konja kubahwera bo makagabo Chumuga tubuteye basi kwihaho nayenda mu okugira umukono guwamutamu emikono ye hangamare cyire no basa kureba ikintu eje n'intasiya ye ntabwo bagire icyo kukwata mu ngaro nutwende nabo bagire icyo kubatunga nutwenda ngo babeho mugombora yitu sinimo barema binji harimo barema abatakwibasa atoro hari abarema na batarna nomo urumuntu nakora ibintu bakakushobera kandi aramire so tingmanya bweke nanye ko umuntu umugombora umutine abantu binje baramire kandi ka government twine buyamba bwa baremaho amakuraga gasha kwa Paul Triamureba abwa TV West.